Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Liam, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Ajak tupulos malipatan. Tabarang makaitad iti sang kabasit nga adal, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Liam, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adda nadamag ko may papankin ni Jenna. Kat kayat ko akasaritam ko ma. Kat pankam, nupod no tinadamag ko may papankin ko na. Oh, anyamot dahi nadamag mo? Nadamag ko nga adda kano sa bali akaayan-ayat na pare. Anya? Ay na pare, masigurado kasaan apod no dahi nadamag mo. Ay ayatan nak ni Jenna. Kasaritam lata kat palutputem nupod no. Sige, bayam. Kasaritak to, may papaniti dahi nga imbagam. Kat agyaman nak ta imbagam kanyak. Awanan yaman na Liam. Kat kidaw ako ma. Di mo latan ibagbaga, asyak tinang ibagakan ka iti daytoy abanag. Liam, iho, anya ka di ti pampanunutan. Ada ka di parikot mo. Nakaada yung amin, titurong ti imatang mo. Mama, mariribukan ak lang amin. Pampanunutak tinaibaga kanyak ni Gabriel. Nga anda ka no sa bali akayan-ayat ni Jenna. Iho, nalakalaang ti solusyon day ta aparikot mo. Tinasayaat, ingka kasarita ni Jenna tapno malawlawagan ka. Narigat met no pagat atapamlatan ti kaayan-ayat mo. Kinapudno na. Mabutengak ang makisarita kan kuana, mama. Kasanon, nupod no tinaidanon kanyak. Diyak lakid di maklon, mama. Di ka nga minagpanunot iti negatibo. Agtalag ka iti kaayan-ayat mo, Liam. Nasaya ata si ka na mismo tiin may diti balay mi, Liam. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Wen, Jenna, love. Gaputa kayat ka na makita, kan makasarita. Kailiw kan. Liam, denggam to ibagak itakan ka. Sige, love. Dumdum ngagak iti kayat mong ibagakan yak. Pasensya kan. Ngam kayat ko nga agwin na swastan. Anya? No kasta. Pudno tinaidanon kanyak. Awanin bibiyang ko no anyaman tinaidanon kan ka. Basta lipatin akon. Gaputa saan kan nga ayayatan. Ni Daniel itan ti ayayatak. Kat pangasim ko ma. Tadi kan mangriribok pay. Di ka kumaunay agladingit, Liam iho. Ikarigatam ti makalipat. Lipate mo ni Jenna. Gaputasan na maikariday dya a babae. Itinapudno a panagayat mo. Husto ni papam, iho. Makasarak kan tumot lang iti babae anasay-sayaat. Ngam iti dayjay a Jenna. Iso alipat mo dayjay a tao. Nagsakit lang amin, mama. Papa. Diyak amunuan niya ti aramidag. Tapno makalipatak. Kasla diyak maklon da ito yan napasamak. Iti ayan-ayat mi kene Jenna. Mawatan mitirik nami ho. Ngam di ka kumagpaidagal iti dayta napasamak. Makasarak kan tumot lang iti babae. At talaga aparakan ka. Oh, agliday ka manan. Apay, Liam. Di nakadi kaya? Napintasak matitipanag ko na ka. Syaklaan nga ti ayatam. Tapno saan kan amasakitan. Anya? Siga talaga, Karen. Pagkat katawaan nakmanan. Pasensya ka na. Nupay pinasakitan nak ni Jenna.
dintulat ta agbaliw ti panagayat ko kan kuana. Inkari ko ni ti bagay ka, asa anak ton nga agayat pa iti sa bali. Kan maysa, kabsat laang ti pangibilbilangak kan ka. Ay na, kun kunak laang dayjay, Liam. Kayat ko lang nga ubisam ka. Gaputa kas taunay manan aliday mo. Umay kakit din. Intag merienda. Ilibre ka man. Agyaman na ka rin Naimbag lakit din. Taadda kayo agagayam ko amang patpatib kar itiriknak. Anya ka di manin ti gagaram di ti balay, Liam. Di mo't kunak ngaglinipat tan. Awanin ti rumba nga pagsaritaan ta. Saan ka kadi makaawat? Jenna, awan ka din namnama ang maisublipay ti ayan-ayat ta. Ay-ayatan ka unay. Diyak ka baalan alipatan ka. Sorry. Ngam pangasim ko matadi na kung riribukan pa'y. Ibagak manan kan ka. Ni Daniel itan ti ay-ayatak. Kat saanin ang mabaliwan pa'y dayta. Di ka kuman agpakpakita pa'y kanyak. Gaputa awanin apulos pasat mo diti pusok. Maawatam ka di, Liam? Jenna, nagsakit da ito ang nagbanagan ti ayan-ayat ta. Ngam ulitak manan ti imbagakan ka. Dinto agbaliw ti panagayat ko kan ka. Oh, anda ka matgayam dito yung faculty room, Liam. Itay ka pa'y lang nga sapsapulin. Kaya't ko ngamin ti agmay maysa. Amok ngamin na naka-lunch break da. Isong amok nga awan tao dito eh. O na yan, Sir Liam. Malmalday ka manin. Kanayon lata nakasta ti jar mo. Apay, di ka pala nakalipat? Gusto ka pare. Masaksakit anak pailaan. Gapu itikas diyang inaramid ni Jenna kanyak. Jack maklo na napukaw ko ti babae nga ay ayatak iti napudno. Ay, no apay mat nga minakas jay ti inaramid na kan ka. Nakasingsing pat ka tao. Ngam pinasaktan na kalaing. Impagarup ko no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam naglakalaang ti panangikulasay na itinabayagan a relasyon mi. Ngam uray no kasya ti inaramid na. Ipatpatag kan ay ayatak tulat ta. Kat mang namnama aklat ta, iti panagsubli na kanyak. Anyan pare. Lipatam kit din ni Jenna. Sana kasken ko na timang perdi iti biyag mo. Patsek. Makasarak kan tumat lang iti babae at talaga aparaken ka. Tay babae amang subad iti napudno apanagayat mo. Agtugaw ka, Liam, iho. Napatagti kayat mi nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, mama, papa. Liam, iho. Mano na bulan sipod nakiwin naswaskan ka ni Jenna. Ang maging gaita, kastao na ipayla nga panagliday mo. Winmat ngamin. Apay, di mo kayat ni Karen apadam a maestra. Napintas, kan nasingpot day jay abalasang. Huwag ngagpaiso, iho. Kinapudno na. Kaya't mi kuma ni Karen na parakan ka. Amumi ngami na di na kan tupaldaangan. Pasensya kayon, mama, papa. Ngamawan mariknak nga ayat parakan kuana. Pagayam lang ti pangibilbilanga kan kuana. Nilat ta Jenna ti ipitpitik to'y puso. Ay, kat dinto agbaliw dayta iti kaano man. Ngem saan nga inikan ni Jenna dayta iti importansya. Isualipat mo dayja babae. Ag-move on kan kat mangrugi ka manan. Jack amuno ka sa nung aramidak dayta, mama, papa. Agingga ngamin ita, kat mangnamnamaak nga agsublipay ni Jenna. Liam, aday pakitakan ka. Kat sigurado amaklaat ka apaman amakitam. Ha? Anya dayta, Karen? Adoy. Invitation card ti adda iti daytoy nga envelope. Invitation card da Jenna kan Daniel.
No kasta. Pudno tinakunan ni Jenna ngagkasardan. Wan, iso alipata mo ni Jenna. Gaputa makiasawan. Nagsakit ka rin. Talaga gayam nga awanan lugar ko iti poso ni Jenna. Gaputa makikalay samot gayaman. Liam, iho, umay kan. Mangal daw tayon. Agur-urayan ni Papam, ijay kusina. Umuna kayo latan na mangan mama. Diyak pa'y marik na tibisin ko. Anggam idi pa'y larabi adi ka nangan. Amangad no agsakit ka, gapo iti kastoy nga aramidam. Nagsakit, mama. Pangaasim, iho. Saan kumaaday taabanag ti mangidagal kan ka? Mabaybay ampayan ti bagim kan ti trabahom, gapo iti kasta ang mapaspasamak kan ka. Kas iti kanayon mi nga ibagakan ka, manglipat kan. Makikalaysan ti babae anang pasakit kan ka. Mama, ay atagpay laang aging gaita. Kat jak sa kabalan alipatan ti tao, nga impatag ko iti kastaunay. Hangam awanan mabalin mo, iho. Iso amang lipat kan. Di mo itulok a madadaal ti masakbayam, gapo iti dayjay a babae. Mama. Iho, nasaysayat siguro, no agbakasyon ka pa'y lang ijay lugar da ikit mo a Marta. Tapno makailiw-liwag ka. Wen, dayta ti kasayaatan nga aramidam. Nasayat met no agbakasyon ka, Liam. Tabarang makalipat kan. Kasta ti kayat damamakan papa, pare. Kahit husto ka. Nasaysayat no agbakasyon na pailang. Tapno malipatak ti amin. Mabalin ka ni adwa tamapan? Ha? Kayat ko ngamin, nga adda ko makasarsaritak, kabayatan ti kaddak jay. Kayat mo ka di? Ay katuwa na. Kayat ko launay. Tapno makapasyarak met. Sige nga rod. Agidan ta nga agi-file itilib ta, Liam. Agyaman na ka, pare. Talaga nasaya at kagayam. Si Kamanen? Jenna, kayat ka lang ang makita. Sakbay nga ikasarda ka. Nupay masaksakit anak. Kablawan ka lang ta. Kayat ko lang nga ibaga. Nga uray makiasawa kan. Si kalat tati adda dito'y pusok. Di kan tupulos malipatan, Jenna. Pangasim ko maliyam. Di na kun riribukan. Saan kan nga ay ayatan? Kat awatom ko man asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Nalawag ka di, Liam? Ngamjak maarami timang lipat kan ka, Jenna. Ay ayatan ka latay tinapudno. Awan maaramidak no kastati ko nam. Ngam tandaanam da ito yung ibagak. No di mo maawa tinapasamak iti relasyon ta. Awanin bibiyang ko. Nagbalinak laang anapod no iti bagik. Agkasar kamin ka ni Daniel. Pangaasim. Tadi mo riribukan ti biyag mi, Liam. Nakarubwat ka matgaya man, iho. Talaga nakasagana kan nga agbakasyon. Uwan, mama. Urayin tayo labiitan ni Gabriel. Mabiitan day jay. Awan parikot. Naimbagmat tayo manugot ti gayam mo asumurot kan ka iti panagbakasyon mo. Iti kasta, adalat ta makasarsaritam. Apay nga dapay laken ka tiladawan ni Jenna. Iho, ad-adda ang masakitan ka. No iduldulin mo pa'y lang day taladawan. Itugot ko daytoy aladawan, mama. Diyak kayat ang mapukaw kanyak daytoy. Gabuta isulang tinatda pa kalaglagi pa. Iti babae nga inayat ko itinapudno. Maawatak terik nam, iho. Ngam sapay lakuma,
Tadumteng tumetlang ti aldaw amalipatam tinasaem anagbanagan ti ayan ayatyo. Kat sapay lakuma, tamasarakam tumet ti babae at talaga aparakan ka. Aging gaita, saan nakpailang ang nakalipat, Mr. Lonely? Awan pailang ti kasukat ni Jenna dito'y pusok. Gaputan alpaskon nga ingkari, ajakton agayat pay iti sabali. Gaputan nila ang Jenna ti impateg, ken inayat ko iti napudno. Kastain, ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko, pudno anarigat ti manglipat. Nang runa, no talaga nga impateg, ken inayat mo ti may sa tao. Ang panagkunak, kat masapo lamang lipat kan. Sursurwem nga iwaksi ni Jenna di tapusom, kat mangrugi ka manen. Di mo isara tapusom, itinagan ni ayat. Bueno papagayam, ingkay nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Liam, manipod kagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.